uyu mukinnyi umufiteho amakuru ki akaba ariyo duheraho? Bamwita Eldinho Mukono. Eldinho Mukono. Kugira ngo umutinye Eldinho, mwereka ka video. Mwereka ka video. Warakabonye Instagram yawe uze kugaterekamo. Uze kukenseramo kuri shusho. Ari gukora icyo bita Zidane wallahi. Ya cyangwa ubyerekane neza. Nta baro mfite cyo. Oya nabwo birashoboka. Mbikunda mfite baro. Ufite baro? Zanira baro sha. Eza baro nga. Bayizani. Bita Eldinho. Ubundi umwanya we wanyawo ni nimero 8. Eldinho afite. Ni mwiza offensively. Icyo bita gukaringa. Ubwo twinjiye no kuri carte za Eldinho. Ubwo twinjiye kuri carte za Eldinho. Zitubwire Eldinho afite carte ki? Ku mupira afite carte 3 ugiye kutubwira. Ku mupira wo mu Rwanda arawushobora. Ese arinjira muri systeme za dufise plan. Ikintu cya mbere Eldinho afite ikintu cyitwa kalite ikarije yo kuba mwiza afite umupira. Nicyo kintu cya mbere uhita umubonaho. Kalite Hizabola afite ubuhanga bukabije afite umupira. When they possess, ngo iyo ikipe ari gukinira ari ufite umuriho uri mu maguru. Yego. Ateye ubwoba. Icyo bita to carry the ball. Kutwara. Niwe mukinnyi uzi gutwara, niwe ugifite imbaraga. Twara umupira. Ubwo wenda ngo kamera n'abandi bari kugeza nka Eldinho. Twagiye. Twara umupira. Samuka neza Eldinho cenga umuntu umwe babiri batatu reka turebe tanga pasa nziza cyane kwa Jingale ndani mwiza cyane ikintu kijyanye no gutwara umupira, ball carrying, gutwara umupira, kuyobora. No kuvuga ngo bari abantu hari terme mu cyongereza dukoresha umupira twita ngo ni ba tempo setter. Siko karakwambe nkumvishe nanyina nigira tempo setter. No kuvuga ngo tempo setter agusetting setter. Gusettinga nyine va to set something. Bivamo iriya setting ufite muri telefone. Ngiye kwabyumvise none aho nabyumvise. No seta ni umuntu ukora icyo kintu cyo gusettinga nyine seta. Sana na ta ndabyumva none. Tempo seta. Tempo rero buri umukino ukureba. Nawo uriya ugira umuvuduko ukinirwaho, ugira ritmu ukinirwaho, urihutishwa, uritondeshwa, ugira ukuntu nyine muhereza icyo bita ritime. Navuga nk'umuvuduko ugendera. Ega aho ndabyumva neza cyane. Ikindi hari no kuvuga ngo tugiye gukora iki gikorwa, tugiye gucana umuntu imbere y'izamu ry'ikipe, tugiye kuyataka. Kabone ikipe tugiye kwiragwa ikintu cyitwa Ewan fire power, umuriro tuyatse ikintu imbere y'izamu tuyotse. Kera bakambije ikinizo kuki tubwira abantu ikipe yarabatatse ngo mutanga igitego tutaruba. Nibyo rero. Nico gihe babazamuye tempo y'umukino. Handi ikipe gucana nk'umuriro nyine. Bo rero nk'abo bakinnyi ba mediateri beza, Dijare zaba Steven Gerrard, Dijare zaba bakinnyi twavugaga ba Toni Kroos, Dijare zaba ba Eldinho n'aba tempo setter. No bashyiraho tempo y'umukino. Kavuga ati ndawitondesha bijyanye nuko match iri kugenda, ndawihutisha, ndebye uko adversaire ari gukina, ndebye ama espace ari gusiga, ndebye ukuntu ari gukora ama block, ndagenda nkinisha ikipe gute gahoro gake. Uwo mukinnyi ko abafatanya na nimero 10 cyane, buriya nagakunda gukina bakina icyo bita 4-2. Ntagakunda guhagarara. Kane urabona bimwe nakwigishe Jingale ahagarara hano. Gutya. Akaba ateganye Jingale na Issa Djigui. Jingale urabona iyo bari kudefanda ateganye na Issa Djigui. Ntago ari mwiza cyane gutya iyo bari kudefanda. Ntakunda gukina mu milieu récupérateur. Ubwo agomba kuba ari wakunda we rero ntago ari kipera. Abashaka ngo njyewe mbe tuvuge wenda nimero 6. Nanjye mbe nda. We abe nimero 8 ari imbere ari hamwe na nimero 10. Wabashaka gutegana na nimero 10. Wabashaka gukinira imbere ya nimero 6. Ntakunda gukinira hagati cyane. Hano ngo ateganye na 6 oya, akunda ngo yigira imbere 6 amusunikire barari imbere asa n'uteganye na nimero 10 ko ni mwiza cyane mu kintu kijyanye no kuyobora umukino, afatanya na nimero 10. Ubwo iyo system ya 4-4-2 ntabwo yishobora. Ubwo rero we aryoherwa muri 4-1 4-1 batatu. Nuvuga ngo 4 aba defenseurs bane, umurecuperateri umwe, noneho we na playmaker nayo igiba 4-3-3 nta kibazo. No kuvuga ngo ishobora kuba 4-1 ubwo hasigaye no ni 4-3-3 aho bikiba gisigaye na animation nuko bahagarara. Naho ngo hano hari umwe, hano hakaba babiri, ni batatu bo hagati. Kimwe nuko hano wagira babiri, hano kagira umwe, nabyo ni 3. Ni 4-3-3 ariko bikaba ari uko abarecuperateri babiri we ntago ari bakunda gukinira mu wakunda gukinira imbere akinana na 10. Agukinira hano muri animation bitabihinduka. Icyo ni icyambere.
azwiho nyine iki kintu cyo kuba ari umukinnyi mwiza afite umupira. Icya kabiri bakubwira ko Eldinho kuri experience afite muri equipe nationale y'ikipe cy'igihugu y'u Burundi ntamba mu rugamba. Buriya nureba uyu mukinnyi Muderi Akbar bamukinisha kuri kabiri mu Burundi. Uzi impamvu Mediane ntashobora kuhakandagira ahantu uriya mujenari. Urusha abandi niyo hatinyura kure. Mediane yabo abagomba kuba arimo agomba kuba rimwe kumwe n'uyu musore wo muri police Henry Musanga agomba kuba ari kumwe n'uyu Nyange Yusufu Nyange. Bakunda kuba bari kumwe batatu urukuta rw'umwami ngomba ukuntu ari igikoko ari hatari amaze nk'imyaka 2 ari regra stata muri equipe nationale y'u Burundi inamba ku rugamba abagomba kuba arimo muri 11 bamwita Eldinho abagomba kuba arimo abagomba kuba ateretsemo. Hari ikintu yo sport imaze igihe iri gushaka rero Jingale ni umukinnyi mwiza muto y'imyaka 19 ngo niba ari mu murekure nagize kubikomoza ibyo waganira uko nabyumvise ngo yageze mu kipe y'igihugu y'u Burundi ngo baravuga ngo umupira uraje mupagirayo nakora ndebye inyuma uburyo utembereza abarundi bari ingingo ni hatari jingire n'abaje ku ruhande bakina imyanya 3 mu kibuga kuko Eldinho mu kono ngo akina 6 8 n'10 imyanya 3 byose kandi nabonongera kure kuko ndebe imbere nibyo ngundi abarundi nayisango yagiye abyanga cyane nabonongera ko ndebe imbere nayisango ngo yemera ngo kina umwanya umwe mu kibazo cy'abarundi ngo bakina imyanya myinshi ngo bikarangira nta n'umwe muzima aho bigeze zajya nemera mbonye ariko nayisa twakoze mu kwambere nayisa yavuga bikaba byo baravuga ati uyu muzayirwa ninde ureyiheretse gusa no wa undi waje mu kwambere harya yitwa nde oya yaje abakova akina imyanya myinshi umukinnyi wa undi rero Majaliwa ngo akina imyanya myinshi birangira nta mumaro ati barishari ati rero sport y'ibihombe mvugo muzigarutsemo zo kwa Muderi kandi zizo twavugaga kuri makipe azirwaza hari ingingo yakwibeshya ku murundi mwene wa ntabwo najya kwicandeba imbere birandeze ntabwo najya kwicandeba magnifique kuramo jingle shiramo witwa Eldinho akina kuri mwanya n'umunani n'icumi umunani cyane cyane arashaka gukina 6 na 10 ngo ni mwiza ku 8-10 8-10 uzikiriho Eldinho mukono reyo igiye kumera urabona ukuntu Paris Saint-Germain ibifitemo Zaire Emery yabuze Fabian Ruiz Fabian Ruiz yagaruka so magnifique yakoze yakuyemo Muderi yashiramo mukono reka wa Muderi we moteri yari Muderi yakora habyara Rayon Sport Muderi kunakira yari nakorwaho Muderi yari uri yari gukina iminota 120 cyangwa nerivamo yangura aramuyobye nubwo bimbabaje hano uvamo ni arabamo jingle ariko nubwo bimbabaje wanjuze y'u Burundi cyane arambwe ngo Eldinho akina nk'umukinnyi yitwaga Daudi Shabani Kazungu aramuzi ndamuzi Daudi Shabani yaro ariko awutinyira Rayon Sport 9-8 Daudi Shabani yaro bencheri muri Rayon Daudi Shabani utwara Sekafa umukino ikipe nationale y'intamba mu rugamba Sekafa 9-8 Daudi Shabani yari kuri bench gatandatu yari Jano Witakeng umunani ari Thierry Hitman coach Thierry Hitman yarazi umupira mwinshi kumeneramo ngo ukine Daudi Shabani kwenye bench uitwa Buranga Araf kwenye bench kubera gatete Jimmy hakaba na Nigeria ry'umudefenseur yitwaga Tagande nawe yabaga mu bench kandi ari umudefenseur ukomeye. Bonjour Sam ndiko ndabumva Abdi n'umukinnyi mwiza cyane ariko Eldinho we ateye ubwoba Nyange bamubajije abakinnyi b'abarundi abona bakwiye gukina i Burayi yavuze Eldinho nagira umugisha Eldinho mukono nevo yabagira umugisha Eldinho nagira umugisha atabona bakwire kwambuka umva neza umva neza ariko babaje Nyange uri mu Faransa muri Ligue 1 nabaye abakinnyi bakwambuka inyanja bakajya ku mugabane w'Uburayi bavuze babiri gira umugisha na Eldinho mukono ariko Rayon Sport Eldinho barangora yo n'ikipe y'Imana yamwirutseho imwiruka igeze aho biranga irasezerera kuri dira ari gutembereza barongo meze nandi bakinyi umuntu witwa Musanga ajya yiherera karira muri Mediane kutembereza umuntu witwa Musanga ajya yiherera karira ibaze muri Confederation Eldinho ku munota nk'uwa 70 anani ukazana Jingale barushye kuko niyo myaka ye ahindukira kwa myaka iriya yo gusimbura
buriya nabaye bitatu imyaka yabonye gusimbura Jengera afite 18. 19 buriya turashaka kwikoreza reyo eri 3 y'imyaka 21 ntabwo bishoboka 19 k'umukuzi ari hari 19 ntabwo uwo muwinga muri reyo bishoboka imyaka yabagindre ngo ni benshi kare kakazungu kuba umukinnyi ukiri muto wa mukinnyi ukabona banje mu kibuga biraryoshye ari gukina neza bivuze ko hari aho uzagera n'ubundi pressure izamuka match mugore ariko niba ufite flexibility yo kuvuga ngo mfite n'umukinnyi uri mature si wowe postinze ni kuri finalira ahantu yari 3 yafashe umupira cyane era ni ishoti ry'umubu era ni kubera pressure rwose